Ibwaga sana mutagiri wa Meru TV ngakwata ugeni ba mwanya ntukwerua ri ira tumbete kwitha tukuretera kibindi kia njorua cietu ni kibindi kia kwitha kikujira ntuku cionde cia Jumamosi kombire thaa 2:30 cia utuku gwitana mbere nako ni atetha tutegera miturire yantu kana ni mbio yongwa itherwe kitana mbere ndene ya miturire yantu nuntu bro kwithira bwo wikira inya kana tukenda kwitha tukikira antu inya na araome ukethira wina muturire waku kona yote wita bwega thai kana kwi mantu ya uchumbura in life tukenda kuonia ati tiwe nkake ukurukira mantu ya yau tiwe nkake umba kwithira wina thina yu kuri antu bakurukirire mantu kithumba mwanya na bomba kwithirwa at least bakirunga baringi na kuendelea na life yo untu bro kurukira ntu kwerua ri tikumaanisha ugaturwa kurukira ntu abu kana tikumaanisha yu ni yu mwisho yu mwaka kana ya muturire waku apana ikumaanisha no bateri gukira ukaibura ugokira no kiendelea na life no gachwa mbetera ya mantu jange no gakwa moyo na gwite na mbere kwithirwa ukiendelea na kuromba Mungu sana nikiendelea na mbere kwithirwa agiotethia rikana mubango tijungi ni joru cietu na ni jerio cheupe no karikana no withirwa gitu watarutero Facebook ni Meru TV Kenya watarutero YouTube ugatwata Meru TV Digital na kinya weta harutere rwa SMS no mbe kwithirwa kinya yo kitu wata ukomba kwithirwa gitwira mantu jaku na kinya kwithirwa kuruntu wina buo kana wina untu wenda kwithirwa gishia na batwi kana na thikiria kana tegeri ba Meru TV igita rionde ndiraomba kwithirwa kienda uni no mbe kwithirwa ukingwata kiri namba yeko ya 0714 349788 0714 349788 ukethirwa kuruntu kuigwa buru ina buo na omba gwikira muntu nginya na nukwenda kushare nantu no mbe kwithirwa kindingira thimo tukaraniria na twakureta kiri kibindi kia njorua cietu na tugeta na mbere kwithirwa tukiwatanira ku tugena arua ndene ya studio cietu ntini nkande na mugeni urokomba kwithirwa agitwa life history were Karina arakinyite mwanka thai nikenda gwikira inya uwe mutegeri wa Meru TV arakunthe uri ukomba kwithirwa at least ukibatiwe nkake kana yarawe na yorua ri tiyo yomba kwithirwa yakindetermine life eku ura ikethirwa ikarinde na mtu gwitwa Judith Muriungi kana wendarira ijikene na muno mama Kadhu ethero akendia gowns kana barabethero bena marusi ukethirwa wina harusi eku ukethirwa wina kantu kaku kwenda kwithirwa kithithirwa kathongi mama Kadhu nwe expert yontonto abu na rwa ria komba kwithirwa tukiaraniria nwe nikenda gatwira ambirambiriria atia mwanka thirwa agikinyara kinyite ntuko na rwa nontu urao ninkomenya ni mtu munene ndene county ya Meru na arethairwa akimenyekana sana na mantu jegie gowns ya wedding kana ngua ile cithairwo igikirwa igita remurano wenda gutumirwa nguo kitwana twaku kana kiri twana twothe tukiwata murano kana anything ngua yondera ya murano no ombe kwithirwa kimwona na kithirwa agikuthithiria tugetha tukarania no na studio setu ndene ya narua na kamura karibu sana. Asante sana Jeria Chaupe. Kwa Mungu bwana tukunda kaira tuweko kwithira nyambo mbeta kunya studio yetu ya Meru TV imanto ya mega kawe bwana na peta na mbere kinya komba ukinyithiri nyantu baba ingi nguma ije yeto mbetawa Junde Muriungi kana lietwa yangu ki mama Kadhu mbitheretwe ndi Meru Town Fala kiritangu ki chia Mirano. Okay. Karibu sana ndani studio yetu. Na rwa ritu kwenda withirwa ugishia na batu rugono rwaku Mamio Kadhu. Tumenye Mamio Kadhu baraba kuonete thai uri Mamio Kadhu ongaun kethira kwina history behind kwithira wina ngaun ira kana otiukirire turukiri na waitiri mo kendia ngaun kana rugono rwaku withire turukaria ta kwa hivyo ngikuria kwa ufupi Mamio Kadhu nwe hu Mamio Kadhu kambambirie mbere mbuga nkambia na rugono rari mbumite kuciara wakwa na ndaciarirwa antuko witorire ndakurira nturene mau gwitwa Kanamburi kumira au ndaroma ndakinya mwankare ndakinyire ndatwika kinya muciari agakinya ntwamwe ndamwirani kwiko simpenda kwithira ngigita atigirwo rugu na yukiria tagaria na mbondi kia college na ndomba perform na kinya manto graduation yonde ndavivia na nda qualify na kumira au I think
ne life yako yambiriria. Okay, kwina challenges mamio kadhu ira antu bethera bekurukira muno ndene life challenge ira citherwa pengine rimwe cia kawaida wena kurimwe kithero cia kawaida lakini mtu netherwa areri na murerezo wawe mwanya no mtu netherwa kurita na mukurerezo wawe mwanya pengine challenge we mwana negitariro kuthoma urethera wikurukira challenge moja yo challenges ni nyingi ndene mutorire kaua tugategera au mbere kiaciari betu ututhethere na mathina yao true itombere ndaithera itogakurukaira mantu insipo na thaairia tukuya yana ibethara wena mantu mathina ya maingi lakini nikira mbira Murungu ibwega na kinya mbira Murungu ibwega aciari betu igomba kuciumi na njira ciothe ni nontu uria ndaigagua twana tugita tutina karatu ibang'ang'ana tugekira karatu kinya gekirwo mwanka kathira indi tutieta kaguru kakariu kumira au batue murerere jwetu jutathuki thank God nontu ndatirimire mbithirite aciari bakwa baria aciari bonokete so mantu jaria ndona nyanture na yana gwethera pamwe bakurara nya kithakena nontu bwa aciari mi ntakurukira ntatu jiu nda twakurira kanisene na mwanka baire muntu inganagia akauga nandi kumara wow so now ukuthoma na ukinyara ukinyire ibi by the way kwa ya motisha nontu tukenda kulelia kabere ya kidogo no trima sana muno yonto na bari te kabethero be na morali jujo kuthoma muno na pengine kwa muno bautrimi ba kwenda kuthoma lakini aciari baona bate kwenda bathoma muno we kwine itare muntu aciari baona ari mukaba mwara aguri nkuruki ya kinya kutakanya kithoma onini nombuga mbere ta Murungu ibwega mwana ona that time ndi munini batu tutata twari tutoingia umbere boisigira so that time ari baba bitakorethia ari baba karua na mantu joja kawaida ni mami okwa ntemea imbiyo yambigirire watuika riria kuthithia tumantu twawe nkwenda kuthithia oni thaire ndeta tuge kurithia ndeta ntinda na ukithakea nayo mami akona kwe mantu kuthithia aya nancho aira tumirigi athirinya iburana bikori nau anenkera ibiai murigi biria ndeta byo kithakea na tembe tankarande ntaga ng'ombe yake achwa tumiti tumenyaki tukari tumetume anenkere ngatinda tunyamu tungithithagia twinto tusoksi tukovia tuburana na waronga chokaga ntuna ndauma kurithi utubuyu bwenderere na ntuinyankarika na tui primary itwathithagia gintu getawa embroidery kwi ngugi twitacia njara oni tani to yanya to amavira kenda mbombo bachorera tumau itambaen kenda wikiro points so ni ngitagera ontobo yino ntobwari deneko na la irande rukinyando ndategera ndona ote nyanda thoma ndenderea witana wanga kuthomera warimu kana mbikana daktari ngogira nkwenda ngogia njara ciaka kugwe we na bahati nontu ikitarira na bakura na muciari ekuthomithagia omwana netherwe na kintu kirenda kwa in life so we wendete kwa mutumio tingwego lazima meko wewe itherwa akiwa undenda kwa mwarimu lakini muciari agwira ari ndenda wa daktari ondakira nkauga Murungu ndakura ndenda gutumira twana twakongu anchira mego akarikere na nimbia gwa ya mutisha kana ku mubundi ungi wonete ngua pengine na una ukaigwa no kwandimaya imagine ontobu ni kiako ndona ngu ndakirira na kyuntu gyambia na bando ni kwa mdogo tachuria murimi yotire irio bitere yao ngu otere tekaira ngo gye otere omba kodira
nontu bubu tonya kioni ntaumbere gukwankora ndenderere na bwashari than ndakinyire anto mbaterie kuongera kithomo kiu batampingire rero thoma ndathoma na ndainyĩria ndakinyire okay so nao kuthoma no kuthiria no kumba kuthirwo kiona course yeku no tamakire menya ya thai no kuona mtu na kuthoma kinya degree no kuthoma nya PhD thaitu na ntobana nya masters na PhD lakini no kuona tingu mtu eneo onde kuthoma bandu ntobora ante kwenda kwenyangia kithomo kiegikira challenge ndikana itaurira ndimono na one of my cousin no tunyo bubu kigenda itete korionga we kaita kama yangu tetanka egrana ba carpenters wena bundi omwa yana aimo bundi omonene mono suti wena kiado jato makiado nyambira ikasi ukachoka na ubairi kana utinda kwanga jokoni nare tuita uchwango tawa trende tuita mono etawe ntugo wewe bona ngogea suti nandi nani kagitate utikwa kurara takogacoka njogete au ndatirimanire mtu tukumenya na mbira yute ana baiji twarujure kwe mtu urambirite amushwire mubundi tuteurane arafu ronene iki omenya ndambiririe mantu chakwa ni nandi nyende ngogenderatete tunkara kwa mtu na mtie na tankalire lakini ndaitire ningogenda mbere urona ngugi wona ndaitire ndona ngugi ukiga although kuma ndatuma wetu manto ndi au kamala ndo umete kairinga tawe kwa mtu fulani otukana ati kwenda kuondia mbeca andi ndaigua nkuinyire kanita arendo muthithiri ngugi utheri tango byo theri ndi utike ubonengera andera mama nandi ngogeini chikoma nitikuwa yanka omere irio ru batie murungu kumera irio kiaga kuoneka tugatirima na mwekasi tukatemande na ala twetire tueta pochwango na kuma utikuendelea so ukuona ngugi na ngugi tiwona teku ni mtu na tako itaita ngugi nonto impigi itari moki wandiki mtu ikwethera kwena challenges nyingi muno ndetire ndewiko kwa mama fulani ndeta nimenyanga nguira ngutuma ninje ndatuma ndanenkera mbere kitenge ndagituma mama amba kurigara ambera akagita ndamwira ndanenkera nguingi ndagita ndamituma kambia kurigara nande oneni nkiuga nkogithirwa attachment I think ndatete kwe Tuesday oni Saturday bangi bakigaero ganto nyani ndeto ndaero inyawari nguo ile ciaku ni ningana amiri nyante kumenya ningana tumeta ndero anandinya wori kakanto keke koko ngogendera itire wiru mono ndakena Saturday nande mande ndero nande bochiomie kwena nguiria kumera au manderia tamberio bitangogi takara mama uria boega mono na umwari ongi twari no angwatira ndutike ndare akyo na imeka kanyomba bando lakini tombere okarania boega sana kanyomba okara toegi twakara mwanka twakinyama nandi tuchwe kanyomba inya tukombore aita achwaka na ndachwaka ko antu itomberia kona mbeca tuitangogi ona kumi indi mbeca chitu kona Saturday twari awa Saturday commission twari twana mbeca mtu akumba kwirungamira na twakara sana ki mama u na ningi kwa kinyire gita rimwe nandi uria mwari uria gwita kurigura kangogi na nindatiwa nyani ndonere muchoro ngi mwari bandu ndamuika ndamugwatira na bandu agiakaina
oturio wale ngikumira uteka kwakinyira gitinya ndaumira umira na wewe chitira ciako na nduguma kwa mama ingumire kwa mama nikio nduguma na mbeti buona na ndi tukona mbesa lakini na ndi inyawa no bati kwethera wina gantu gaku no bati kwethera wina gintu kwigiako itumire ndaumire ndeta ndambiria kangogi kanini kangogi kari ndetikira sana ndari muyuthi mono so kwambiri kangogi gaku wengwa ngokambia ngogi eko nionekere alafu ndandi kumenyeka nya ndi kwa mama ndita ngogi iria yangwata bwega mono abanti imbijejere kwa apeli no tuimbira indaira ndina nguchie twana inyingi cio tumu wichie kairo nari ndatuma kethira ni puru gwatugote kunogoka wambaia ngogi mbua umweri jo yeye ukiendelea Agosti ndona mbesa sana ntije magereja ejejere gutonyera ngogire yeta inyiga namenya mwisho ndegere kuinga oinga ndathira buru ona inyaga wow na nduguthira kethira na ugoro umirire kwa muntu kenda wita wambirire ngogi eku tiji guthira na ndino utugo tina gintu kakwambiriri no kambirire ringi akiro menya ntakwire nkoro nkorikana mantu ja mengi jara twarairwa muciari mukuru atwira kugwa utibati kugwa ukara wau ukaira akaiguragura akaendelea safari so ndaluganyo ntobo ndaukirire ndi agakosi indeneko na ndinte batio kwa nkoro bacho gitare kukira aimbirire puru kukira awita uchwaume ndetere ndachwaume kairina kwambiria kwandiko ndiwa ndoni ugachoka ki mama ora kana bana tuchoka aino jenjeria na ndi nya taunire orare oitangi oitande ya ndejire mirutan by the way ndatirima na mama fulani ampangogi noe aigitwe kwina muntu noe atuma guntu kukongi twadera tukamenyana amwira itu no chwa mubundi uri ataigiro rurido ndi yakwa mama ngogira ndamwitire indaitira ngogi na bindi mama kenera aria kwambirie kuretera kathina kwina bo bangi tugitaniria bongogi na ndi gwatuika nyaga customer bari yabamba wetaki mama ndukene wingi mwira turenda muntu fulani atutumira nguo jawe o nande ugo nande mama kathuru nande mama no atigo thuku mama nande uri onge tugitano ngogi nambirie kuigo thuku of course nande ngogi ireja baita na bayukitamba barenda gutumirwo imari fulani nimendere tunyamari batije nyande na kamwana gako leo ndo gorero nya kogorwa ne nyamushari nande njokirie antubaria ndabitira ngogi sana mama wirwo muno nande rurigo rwambye gutonya kiwakamiti ungi nanye mpambirie guchwere nyabara nkumenya ngo biko mama no ntungugi chingire tuitangogi mwanka kwa kinyanzo amana ndenda igwa nande antoya kuringana na rumena rura ruingire aja ntikwenda karankoro kwanogi kira mama no emantu ja kuma kwa wate kwenda aimbere nyanchwera nyomba ingi ndamwirari kuichumbura tioritanĩria ngogi na uju ni tigaitwo nchwe mendenge waito atiganĩria mama na njĩra njega tathurane othu atigirwe bwega ntureje kugira ngwite ina na kumya customer ba bonge no bakumya ngogi ndaumire ndatharo kutharo ndetakie neighbor na kunde itangogi ekwa smart na ndendelea yo no bukuriwe bwega mono kwanja bau bariaga batene nyarurido no tunabo bataumba nya gutuma interview lakini nimbetere otekyo ntugathire
inya customer kati utinda kwaria bona ndi no woni kwirombaria customer no tuwe inyora nkaria ndiri ginya times customer agetikiri so nditerengo gyau gita na mwaka murungu antelia ndagia kainya okay ukugya kainya gaiko kagogya kainya karenga ai ngwathire mbingire tubesha so harakati yo gokiaragia na bangi Agera woni kona kanyomba ndenda kwambiri nyani kango gigako tukumenya muri wana tegerie a certain friend era nande mukura mwira iko ya ndiriye tukanyomba na ndigetwe mama akiwa enda kanyomba mana lingatira kanyomba kale na ninge twatatu akona tuyo kona itwambirie kango gyo tikyo twinakyo ndikanani karugona kau ndatumire turinda tuna itunda ekera twire marine na twire ndene na ndina mwana nyomba mzima ndaika na ndakira na nyomba na ndi wirero imeri tantatu kuria no rire tantatu abe kware a challenge ndari ameri tantatu ende mwari jwa mbere jwa iri jwa iratu timtura tonya ndukene otogori nyimbyo kwandia ndi aja na mbere nyakora wankoro na ruto rinde ituna ndukene Mwathani aringire kiama na ndo kala meri yana ena otimundo kuria na inya kuria ari koroka ni usori kathira otimona ka na ndo ngo gya kwikoroka rugiro gwatinda gamba bwega muno ukaeta ngogeni agora ukainga murungu atethia mubundi fulani athara na tongo gitutu ingi ugore mbere tutaki mubundi utebwo menya onindiji antu baba inge kinyo bai muntu ageta akaruguria ngui mali ethera arugurite ngui nerigirite rujo mbambiri kona customer na uge otrima muntu atrende mweri muntu na Lucio kubara baingi watrimenya muntu akuinga nyombera na ugo na we uri kana no ntunurite meri tandatu uri karakare tu tandatu ndiri wake vira na ndi mwathani uthithio ria wendete ndikukwe buru ankori gari raire ndaigirwe bakwambinya kwaria neighbors bakiwa ojo atetobora anda yokeria tagari ria kuneru ndara murungu umenya ntinga nyomba ngoria thina muno na ndiminga baba yani nya baba ngibonera tekyo utengo gurita onyangeta ndere ndabunereru ndambira kwana tungo gitomo bundi umwe nditango gembua marinda mawe nduje yara inde tumanga churangia nyomba yawe yeida uyu muntu wina ngwewe alafu akuretera mugwati no ngoge ningere kwawe ngachuria ndukene tumo wachure ndukene ngachuria neri totigeria ngana iri okuiwa ndakwera mwathani indikana mwari ejire I think umite gyake yampa turinda tunana achoga ntigira mbecha ciari ngiri mugwanja na 600 ndiurairwe tuweja turenda wirirwe ndauma direct wita itambaya na ndagura wagura itambaya ndene kiume kemandari ndio toyoria ndukene bindi umira tikwe ntiagerera ndambirie kuona antu mbero tuthatu tutano mari umwe kwiyenda mutumira twawe ayetere andetera muchore tu bathingatene mirano twawe tukuthongoma andetera muchore owe amwira ni ukagithirwa kumira undenderea ngiona imbonera inya ari banene ngucia banene kuwo wangu icio tumakagita kare kwatuma ngucia murano wake utatuma yindi kawaida cia mirano wabunga kimbuije nguo citu cia muremba juma tugacita cia murano na nyawe yangu kawaida tungwe kuya kialo gyaku bando ngotumira ande yaje ko tuni ngwankwenda tungwe kwa imwe utengwe ntetuma na ndikira kegara kireo mono inguo nyingi iyo cia biaba
ndatuma nguire mweri jori ankona ajutete kuthira onijo tukitagara mweri jwa itandatu oni ntikwira mbeca iria ndari ndikona ning'ana ndari ndikona mbeca times mbonere inya twakuithana tukugura material cia kuongera material cia utuma turinda tungi nyomba so une pawe maromba au maromba ndo ndeja ntetherie nontu ngia guthikira baba bangi ntingendere umangi kira nkauga ntitobora na nkainga ngeta lakini ndikumenya kweli ntibateri ndauneru ndaunire hoteli wow so now ukwambiri kuona customer utuma turinda kathumba ni ari kuna ndi breakthrough yejire nontu thai menye nguo akiutuma oni harakati nawe gutuma nguo yu ndikana kwagire customer fulani ajambo rio tumbo ntumira ngauni ngatuma ngauni kauni ile na manta maingi ore tawa kuna nyore utuma imuntu kirinda kya mwana ndituma gikathongoma ngauni ndiriongera uraya ngauni mbongere manduindo ebue ngauni nyondagetere ndagura matiri utimwira ari utumba tatuma ingi akuna ya muntu niga gwo amwira woni tatuma ingi ngauni ndawire imani we ni ona insist ni onga thingati ndayukire material ndatumira customer kwa ngauni customer akena kumira ndawa kwa ngauni ire ewe ikira achokia nguo ni njero kauna ntumenya ingi ndambererie gutuma nguo ngaika bayomboria ngauni ngabira ire nyenjero ngawitira ngafiti nguo balongoma material no gaita kana material ya manyamba chiri mpamberia kona mbesa angweta kugura material ndagura material gatuma ngauni material ngauni ni vero rimo na material ingi cia kawaida igita riu no imwanya lakini ile twatumaira muno tambite na material kimwe kiomu tukachoka tukaringirwa maua etawa embroidery ai wa viveria mtu kirinda egoro nande igagwa kenete akarigara no mtote kwa adorana unka wengo ni wait nenda yana na mandoindo na ikimbi kumirau andame yako inyangu chianet ni bujanga antiri net ni ayafira ni koneka ndambe ya kugura ngatuma na kumauni ndona mantone yanga ndisa okay so now ngauni nonto nochunda kinya dai yes indakirire o igite na riure utuma ngauni na marinda jau toa ya kuona customer fulani aturetera nguo mbicha yedimone aturia kithira no tumbe kuona nguo yu tutakwira kankoro tumwirari nyeyo gatu apana tambirire izi mai ijire ijite Kenya we lakini toeta ino kwethiri kware igita ya guchwanga mire tugire into bimwe no bidire bitina meru by the way tinga uniyo important yote ita important gan tingu yo yari in merta tokirire na mukuru taita manka Nairobi twathiurunka twaura twacokero aria tukari twawatanetio kairi ningi tomba malani atundaireti ya kuomba kuona aria tumba kuona nguo twetire tuona nguo iria turereri turona twi customer na tuyukuria bei we ni ari iguru atuterigirite lakini o ino itwibanganite twagurire nguo yu na twintotungana tunini mwana na tutoteyo ria kumboka toyanguire na tuko yanguire customer ni amendere sana kumira au customer ore onge no eja tuika no akenda nguo iria but ikiwa size dogo tomera kotina thina no ntui ni oni nene tumbinya konyiwa
tutakwira nkoro nandi itumenyere kaumo aria tumba gutegekera nguire kairi yagira customer uria bandu yakenera kumira au niji mbecha ciande gutuma ingi tukwendia ndeno ikoneka mantu yatinge mono no nyomba itukomba kuria mbeca iri twaririe twona nandi nguo ici ni igiri iria ingi turaria cio tumaire au ko tugaika nguo in display ikathongoma konya customer bakeja in fact nguo iria iciaire tuchwira customer kuma au twambirie kugura nguo imwe mbua ndene mweri twegera tugurite nguo ithatu ndene mweri na nguo ya shilingi yes nguo ina mbeca kithomba lakini itombere kugura nguo iria mwankara hii chivara chingu inyingi utumba kwaga so na ukugura no ona Nairobi nande uthithirie connection uwe batukira tukugita ingu tugutuma tukoria kingu irio yatherete au ikatuma nare like China ama Dubai tukaigwanga nguo ni koneka mbere twitikiria kinya customer kuyukia mbeca tugungu wewe koneka na igatukinyira mwaka Nairobi nande tukera customer no return deposit return deposit kenda nguire kwe kinya we yo check onanganio kana nane ufit mbere tachokwa kanethera tukaendelea ukaranio ora hizo mono ora hizo menya wambira ibotuma na China rero bikothagwo na matapeli sana no witoga itambete tiaku kira oga impotro kintu na ikaura inyano utomerwa kintu kiki yagera orere tatikyo au gathithia te abai na te okagita tu okagita na tuinya ndo bale nyawa ya kuthira communication utawapata lakini tutaijwa mono tuijeri oyo tuyokeretie u ari Nairobi ukari no kora bwabo na thithirio lakini tutakwira tuendelee yes na utakirire kutuma na kairi ukaendelea bora kama na kwa hiyo nunge no no batigo chana ayo tiwa diku ya iri ngingate mena nditi woka menya mena witoka watana nongi no amwitikia no kawo pengine sawa lakini gwatuka bando inye nande kumau tukona na kujo irio tonera friend tu mate bairi ntu ya laini nyanka wita Nairobi tekangana mtoto atikwenda mbeca ciakwa nde kuringana na aria twitene ugeta ugatiwita ukaona muntu jo nandi no tukwina baria bamenyeria wita China na nini au no ugatiwita ukaria no muntu wiji nyanda tanka mwithira kwao au akarango gene nandi go ibutundira abo mwankala ije wow nandi mantu zara jo tumangu ingi cha kawaida itutiganira jo au nandi bandu tenga ni yake ewa wetuma ntije no mbera ntige ngo njaga ngo mpendeka sana so bandu nguno ngutuma ona ngeta import nguyu inge bandu no ngona ngogi mwankala aiji bigawa mpendete mono muntu turi mpumba kwa ngogicia ari kuru twana wes chionde okay kuna ri ya thai ndi tu thai kuna mantaja mengi muno jire ja anto kwithira ngu ikije sirindimenti kwatuka anti bagwita bakaura ngu mbimbi ko challenges isi verwa bogikurukira nontu kwatuka nto bingina ndi botoka kirindimenti au nandi mono nandi kwina vina kwina challenges marinda jaja toana utengi umba wa fondi kugura kirinda kiria kia mwana kia neti kia murano aginda ai marinda jengere kwatuka nandi nyamubundi kwe umba kuria muntu atuginya ati komba ari wakabambite ngora kirinda kiria kirendi patithagia onda bagita bakagura marinda jare nonga chakaita yakarega kuoneka ya mwana ne chonde so kiubundi raisi
ikuagire challenge tija mbere na rire antu batariwe ukunuka metho thai muntu athivagia ondewe wengo akaijanguru chiao chierendi kona ndinya thira tugatuma bando ugatumira tu muntu uria wije kabangu etume direct inkiona inyiri ingichi tumira kini kabangu ira ntumirwo ankiona challenge ne irio thai chimono okay a challenge ingi umba kuthira wikurukira kingo igwe kuni challenges ndene muchorerete ura ugategera yangu yetu ngugira ekarite season tengo gyoga no yere from January to December kwina meri mingi ria withaira okiaga na utibio kona buru na inyona ikaria tu murungu akoretera akauga mzojo na mahitaji na riu akarara na riu atibateri uguo utiaga buru lakini utiona ya mweri fulani ni mbitikagia kuma mweri jwa 3 joena bidara ngogithongi kuma uo kana kakiasi meri ngana no ukiona kare mwana okuretera akirugoka kaire July to August September igata kinogoka kaire so tutatu yuruka okay etha yuende kwatuika ngogini ithuki na mtu pengine menyende ya wona gwithiro no tuma ngauni yiu no gutuma ngui ucia ruci na no gutumenya ngui ingite kawaida na tangu mtu magithira kithithia na ndi meri yiu kendo compensate meri yiu ingi igwite ngui tibui oni yakirangeta iria kote bangi utira mbithara ndi haika na shukuru Mungu mbithara ndi bangania ti imbikathivagia atigate au konduke pate patiko kara etinangu njukagia materials katumenya tugutwa kwa ngaika display tuguturi itwe ya anto tuba kurukite customers bakona nguire kona nguire nijite karandukena ni na imbigago bwa no tutire mpomba kuwa timori jo ndira kirire imbirana indikipite mbise na tongo gitako so ngauni ci withero ki dai no tuma kana no mbere ku import yake pa na import ngero tuma temono no ngoga insist ngatumira but ne otiotiga ogaka matangureku so yo gutuma gatinanga muntu mutumira agitene ndo witanya ari otiotiga okay aizinge citia ichitia ku import rate muntu no agure yeke ukagura buru ukambera ndenda mbeteri yangu ubona ntuno kumenya ari yangu kaumana tutiaire na tutikunya onchwera ngu onde changore kwaku kamera itsoke so inyauke yokenda kugura ngu gwakwa ndakwenderia na inyangu inkuru bando ukayoka gangu na no kwenda kuranga kwenderia wow so na lakini ile nyingi cia kukombora mono nyibe yankaba advice nkabera there is no need kutinda kugura nguo itagika nyomba ngwire tina hotel ko no ntukintu gekira rimwe wajanga kuri nguo no tukija nguo ugura wika nyomba ubati kuyukia yentu ya kiki tuga kombora gekira ugachoka mbechiro kugura chungu inyere imbesa uni yuntere etogura chikintu kingi no gura nyande thio gakanja no me miaka ire ugatetheka so na wa device so ni iji importire na tothithagia chuno ntu ukuimport tu thai ndi ya kwaku thai gonjori ugombera tu lakini kurukeja wana ya cheupe na umonuru kurukeja kanini gachake kuigakeja gakuwe kurukeja umuraza ando babo ndoka babibiria ta ayo baigwa ngikwera imbere tamurungu kwa inyawa ya mwana ya njogu ni utiaranga ni wako wa yawe wanjimbi utiaranga ni wako wa yo kuyijae utiaranga ni wako ne utimuthemba ntina yo no tisize ntine hao na de ankeja re na kwa twika uni type era nkwenda menya kuna gintu kira muntu gemukua iria metha mono ngurukie bingi bionde na kwa twika na ndetu for example nkwenda ngauni na ngauni nkwenda uni pengine te unganira like maybe ni kana inene na tothithagia kwena ngauni mojo kagia gatega
kethera nini mostly we mono teka inyiga gwekara gwega lakini ukatuika no yumba kunyiga ngakunyigira na yethera nene adjustment na sometimes ni retarded no ile okay lakini uzuri ngao ni important uria idara thithitwe kwina ni idara ya mishibi fulani nyuma kwa uko huo mbako yone ninkaramya mishibi ngaramya nguo nyuma okay ndaramya nguo ira kwa huo tire kwa kugia nyendera nira kwinya uria ugiyathi na muno ikamuntu kanini na nguo nene na nao mienda uno mbako ya thina so na ndiro nchwaga umekora mpomba tumira kenda we fit customer oni konkoja ningo kombora ngao nyeku na nguita niyo uri nguita gukura ya narua ni kurete na ndina kiatho giakwa to kinyanga ngao nyeku uchafuka ukamichokia kario ugana changes yani ndari customer bako mbiraira mbirite muntu nguo ukamiringithia ininga wikiria dry cleaner ntuko kujokia na ugichokia ukamiringithia indi na ndigo atuika ya raiji no tu bare wengi bo kinyanga mono excess nda to aikire sheria na customer bako kukaombeka itobu nguo watuika omo mekinyanga from Saturday wewe umeyo batu michoke Jumatatu chukia karimu nyawe ngo utege nguo uri kali na uri oranenkeri kali nguo inyambere omechokia ikendera ikirina iteverwe alafu na ndio nchokeria nguo yako ikendera ikirina ite sasa nguo yetega nyomba ira una ndino wije tukaranirie ngono uri nguo kali ntigira nguo yako na mbecha bitambithia ningo ware bateri ntukuyomba wikianga nyirega tukwe yetonya nyama chini na eka yetu nyakuyetu so bateri buchokia nguo ira yatukaranirie ombira mama kadukura kalero nao so nandini ntikwenda wikiana gutio chokia mbecha yukiongo wete wikiara ko bati amuntu ageta na ngure na in case maybe nya yatu for example nya yatambuka bati mbaya kana kwatuka kuyowe nguo yeta ni wetu ko bateri na tako karaka ugato gatambura nguo na nora nenkeriete tamburi erewa nguo ira te muntu na nyawo kegere tambukyo tene kombara true ujanga koira kinya uba nuchote kanera nguo so kuzara changes kenda kidari material mostly ya internet net yatambuka no ya euro koira na ndio wanka expense ya kugura net ya euro na obudi ndio kale ambaye ile nguo katiwa kadondeka okay wow sikujua hiyo itabindi nyani mbejire kingauni arinde tambura ngwiba muntu na gwinga expense ndetambura na ndiko na antu bara betharo ibathomere ibathiriri mantu amathomo lakini antu baingi batina ngui na muntu nakwaga bampiririe ko kana bamwe bakire bakiwa ntena ngui antu ontago batero berate antu yaba batebate okwankora raisi ningi korira uri mbijira ningogi eu kakosi kalu kakosi bakera muno ogete rango ge office ati nantu na baro ga inene monkarire okandika umara kaya kwa kango kakosi kangi umba kuthithia wina baro ga ukare umba witera yako ito thithia etera ntukwe mara ne kinye baro uchikiwa chia rugoka tonyango gene ukenda omeyote vangika kogo tibaje ukwankora wetera baru baire no batutwango he kutwango gire omba gwita kuni bana bona ngo ina kwatuka muntu kintu kirakona itostare wena kukuria tostare to awe na awe atikuri boruja atikuri bose atikuri anything omba berate iyo kayo kwa muntu yarai amba gutonya ngo gene akauriru ichare arakorokerete ukaja kwethera muntu stare iria ikire umotaka kamigiri nyakera kuringa na muntu jare ogita so oninkiendo baira stare chija nyuma
wamba kuirikithia na wachiona wewe hivi sare chiaku wana misha yaku chakarabwa sare cha mwambiri itotele. Okay, yeah, thank you so much. Na tunkona tukiura time wetu kuthira na nkienda withirwo kimbirira wimbo waku ba mwisho ki Mutegeri wa Meru TV buraumba kuthirwo kiuga no gitwira kinyango gigio ku uri umibangirite ata pengine miaka ya emikaizite bwana oni baichi kwa ria uma tibori ambecha chitenganga ugiwe kwa pati kwithira ingo nene sana in fact ya ina ndio for example nditaira ngui na corridor ko mulungu anteze kila aichi nkera ndina ambecha chiakwa ke yakona nduka ikwarama ngontu nyangu yote ingana ire imonyamba akite ngona nduka yakwarama bombe nyawe yekenyinto bingi nkuruki nontu naja kuinto bitaki nyamerita na ibibateria kwethera bibi occasions so nkoira ndiri antu open antu muntu wonde akona ndawirwo mono miaka ejita na kethera mpanikite bono okay, thank you so much. Haya, ibwega sana Mutegeri wa Meru TV ngutikia ukomba kwithirwo gitibirio wengwa nteongera kana ntaurari kana mama Kadhu ni muntu wijekene sana na mantu jegie mamiurano mantu ja mangaun kwa hivyo kethira wina murano jwaku no kwenda kumenyara umba kwithirwo kiona murano by the way no ithirwo kayana namba eku namba thimo 0726 276 938 ndithara ndiri au Melchan Moskiti ukampenda uria nowe yoka uria kwa mama Kadhu wa Mirano. Yeah, okay, thank you. Ibwega sana Mutegeri wa Meru TV na ibwega kinya wena ntuba gutwakanya gaku gakuthirwa ututegerete mwathani tinambere gukuthari marikana nikibidi gaki ujera Jumamosi cionthe kuma thaa 2:30 cia utuku ukomba kwithirwa kimenya rugono rwa muntu ukona muntu arari ntuku na rwo ya kuthwani kambiriria au kana gatwire au apana o muntu ena rugono kwina antu araumite matizete kinya gwekinya ko mantu jara wina jo ntuku na rwa ya kurigiriria kumenya future ku rujo kethirwe kariatia ugakomojo torotoro ni Mami Kadhu wawa ugokira ukaibura ugeta ringi na mbere na maisha yaku na mwathani ageta na mbere ugutethia na wethera utena ngugi ukuona kangui kanini ukabagua ngui hita ngui na wero kuona save kantu gaku kanini karo kuona nawe nikienda umba kuitethia rujo wambiririe kuyo guku Mami Kadhu akiona kubinya wambiririe na kuandikwa na team ntumwe kana baire bamwandikite lakini thai no kwithirwa akimpoti kana kugira nguti yawe kinya omeya ndiguru lakini akija kuwa na ka lose hope atikithirwa kinyite agwa kinyite ntukwe narua uka lose hope mwathani tinambere kwithirwa gikutharima mubango tijungi ni njorua asieto winani Njeri Wacheupe.